Aranang sipuluh pasahatami ulus tuhamu gelengami dohon nami dohata pasu-pasu tuhamu saluhuna akai bebere nami songon niro ini dua-dua belgain na batuni rumah belgab batuni sopo unga gabe na poroko opu managamon asima rohanya mata debata sayung gabe ma amok kana oposo asal lomak men silis juang lomak soginabon horas ma paparan na porko na tinggal di huta songoni madoho na di pangaran tungwa asal doho no mamuse di lapato luhur ata pasu-pasu tuhamu akai bebere nami songoni ro ni na dua-dua asa arti do bonani ari si bahasa do bonani bulan saya jumpang mana sinalahan dabo mana ni duluan asima rohani Tuhan tubuh mariamu nasogot anak doho boru akan abogi pangalu-aluan jadi persongonima hata paso-paso na boy pasatami tuhamuna asa dohono manguse hata panipuri songoni do ina dua-dua asa bagot na marhapto men na tubuh di robean horas samu masalo urosi songonima ham tulang muna mangalean songonima sa ni hata siap kami tulangmu samosir ay matulang kung matarubi kami diyak kapaso-paso muna doho na bilang muna boras dir saya kirim atau dinamik dulu do persen puhun nami tujuan narion do eme na marludu saya marludu ma dihami akagelen muna akadol maul tu akane na ari na mangihuton jadi ala na Roma kami marsepa tujuan betul jadi noampe upasahat kami ma tuhamu hina na marhawarangi samosit orang itu lang mau natin matutu dihamu pamurun nami nakinog pa sa kami boras pirdonon nami ma firma pokwi bawal pasarongan firma to di mundo zulujuma bangumoan kahit ba dinaulitan ba dinadingkat tungko pa sa ton nami to hamu razal limang boro nami ima ulos ito rabu ang iya tujuluan nyarion sa ito pinopar maamu tersungon maamang boro berdalan na saya ada maparpunguat tu anak saya ada parpunguat tu boru saya ada maparpunguat tu bahopus yan anak saya ada parpunguat tu bahopus yan boru saya ada ma tuninido nono alaya amang boru ala adongdo ima pinoperi apa lamang boru nami disun saya ada matusi amang boru tarsongon ima ya itu lang jadi orang masuknya itu lang orang bang boru itu lang guys ibe diamu para musik nami naik pasat ulos rabu mahami dan kamu masuk nau partusi
Nini do nono naking dia. Ada satu anak, enggak ada satu boru, ada satu papusian anak, ada satu papusian boru, ada satu nini nono. Saya ada batu tubuh nina boru nang raya. Ono. Tubuh nina boru si Maruki. Iya, iya. Aduh kado tubuh nina boru nang misol. Horas. Setiap jodoh kerajai, narung naki salah pasahat tu mungkin. Gak bisa ada naki majalo tu hahanggi ima pala tulang itu naking hasatan dulu sih. Naking sian hulo na marapang sa mosir. Hado sama tu anak ni natulangon. Hado sa tu guru natulangon. Hado sa tu pahopus yan anak. Hado sa tu pahopus yan boru. Hado sa mamusa nini do no. Sa mga anak itu pinoperni na boru nami si Marukin. Iya, Dangro? Eroin na ang giboron naking naigir wala na. Ay nasalaman natin dong sudah gabi salah lamat. Pero wala tu lang. Kini ngan terpikirkan sudah dikonsen tapi nasahat munai. Kalau sian bangunan di anakku sama di baru malah ini kan dicohok kamu. Saya dapat hubungan untuk anak dan segala pohon. Saya dapat hubungan baru dan segala pohon. Setiap jopung, saya ada nak itu anak, saya ada tu boru, saya ada tu popusnya anak, saya ada tu popusnya boru. Ngaopat, tangi? Saya ada manusia tu, nini dok nono. 5, saya ada manusia nak itu pinoper ni nak boru ala sudut.